ibu kayak waktu di masa itu ada buktian sama manusia, namanya ya makapira macam itu. Jadi batu sudah beratanya memang poin-poin ini untuk suka lupa si kupang memuda nasi itu, si kupang lawat tulis ini nabi si ko ingin terjadikan. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Arti gula saja yang mutlak, mutlak lupa. Sudah nak lupa. Gimana yang lupa Nabi tidak? Aduna meyakap dia lupa pada tak bisa lupa tanah karena pilih terkawan di kaum kegulingan. Nah itu kuat, nah itu mengabutir kita. Anda lapo. Aduna kalau tak bisa satu waya dia berjinggu dan apa? Mga senamisa. Why? Saya kami ikut coba dari itu satu yang tak lupa sa musa pada waktu sa tala-tala. Atau dia apa nanti alim sidul. Nah, ayah pengasalanan kau lamun dan lupa bagaimana yang lupa guni. Amat tak bisa gaya dunia. Nah, seekor ia ada Adam Agusto Siti Hawa sa surga kasabab ko kaya so pangailan ko kabaya Allah. Amin iswas-wasiran ko iblis sa so pangailan ko kabaya Allah. Gaya kumaya ka doon na tingin sa kaya surga na sarang hindi pag gaya kayo na miya wairam. Sabab ko kapasan na miya panginin iblis sa pawirya anak mutarian kita yang bertahu na wanang-wanangin. Ini yang kapal itu adalah keperhatian yang sedikit. Kisah ini yang suatu dan kaso simbol kaso kayak paling jelas kaso pada mereka, tamu simbol bahan negara apa nama? Kegegau itu bisa masuk buka ini siapa? Orang mana? Ibarat yang ini siapa soan yang disumpatan mana yang suara suka kuasa orang wadah tu yang kita mana? Orang-orang nak kudo cakap ini, mari kue kali ini kue. Di kue ini kue dia usah lagi ada yang nombor kan mana. Kita bersama di kue di sapar. Punya mana-mana dia beli sama bagian yang suruh tahu. Agak ya. Dia juga iblis sahabat punya panggilnya anak kau yang sultan. Zau gue nak buat main. Ini dunia yang mga tao sa chapter ng uruan na pipunan niya kuadar niya gawin niya. Masuk pada sa kabewatan niya dako. Surga ay kung pangisiran sa rila. Mati ako sila sa ngaya dunia. Nakatani pa sa ngaya lupa sa ngaya dunia. Wa kana fil asli al-ardu munikatul hadra. Ay pa sa ngaya lupa sa ko waya buat tao saya pagana din naso Hawa Agus Adam Wataya Nakabil Agusto atau na Soliuda Dubay Mama Nana Mibutat Mamperuman Anaknya dikatakan oleh Wabi Teru ya Nasukabil Agusto Soliuda Nasini Keraling Sakwat Surga Sini buat sa surga sa dunia. Ang penagyan adalah na yang maaya ko pernah pada sekreto sama takaw ya sama kayu. Nagito sa likapit tigra o mama gusto ko sama kapit dia ginawa ko kapakapubiran. At di ko menutup kesuko basta mo ko kayo o sama tawakan. Nagito ako irang ko ini kau ke Rohnya berdeso kabil al-suliu dan nama tatai di pokok tahu sa dunia. Minggu tanpa perumana so kabil, mina suhabil sumatai. Wabil al-suliu akrima. Quran sa tatai.
Ayaw mana, pinamaran, no, iblis, ang makasubok sa dusa, nasukabin. Tiyago ino, nagyang putuwa, ato na ini na kasilus. Ami silus sa kanyang kakay ko na mas matain, na niya kipanaramaw na sukulangi katay. Dapat natin iblis na ayaw bagay ka na ay papamaiman ko na pugi ka. Na bagay ka na suli, udah lagi maganda. Naminipik. Niya kataasan, niyang ayaw mo ito iblis na gatar ko nun sa siig. Wal hasadu yuwaddi ilal qatl sa iblis na puno na maranian ng tuwasig na miyarong sa mga panguno. Na miyarong kung kabil suhabil. Sagot kung sa inyo ito kaya sige niya noon na kaya sige niya noon. Tunay sisa kitab palamma qatalaka bilahabil ayin kasyatil ard. Sigo pa ganay, wakanat bil asli al-ardu hulikatul hadra. Ay pang-asa lagi kaya dunia, naging kaya rupa na hulikatul hadra. Miya kapepea, di kau kebulingan, daban yan lakuan. Atau na ini na lapor. Lagi dari yang kita lepas asal dia, berbetulnya saya lupa tanah karana, nak kulit kau dari kebulingan. Tak maksudnya lupa apa? Kita tanah dulu rumah tata usahawan. Nah, sepamulan na la yati ibnu Adam ila syajarat illa wa alaiha thamar. Sumbutan Adam minta kata usut pedagang-pedagang. Dapat empat sirang nanti kan yang mga sirang. Nah, saat ini saat ko ilan ko pamumulan na rumuk sirang ko manian. Ani ka rokwe na sumian bi na mas mapiyay taang kami sa buka di suka dengan. Ay punya surga. Nga mga pag-asa lang yata dunia. Wakalat nasunna mo surya mo kabil. Kay uman madin sudusya ay tinudatan ron na. Ibarat na so isa ka magin. Na ayat ako yun na magatos. Lawan na ahlal qura amanu na upang mo sa isa kabari sa kabagilid na dito mapaparatya at yan nila mo na sa rami-rami pamana magatos na malimang puno ang wisa ang mapaparatya puti na ino na yawan na kapalid na mo ito lapatah na alayhim barakato minas sama na ayapalak ang kiran na semua kabarakat pusa langit aku. Lamun barakat. So pamulan, so mga sedda, so sabarulu, so sinarola, dito, anungan na ng barakat. Uwi na umiramik sulusa, kaya makalid na, so magato sa tao na, so 60, ay ma-51 na, so di makatatarot to, musugol wala na, ay ma-49 na, so maparatyan. Tiga cuy. Ganyan peso ya. Iti mana ang mutawalawan na ahlal qura aman. Nah, so kaya palamma qatala qabila habila in kasatil ard. So kaya subuh ko ikatala dosa. Kaya pagkapanginay masuk ka dosa ng ibr, adas sujudi o iblis o adam. Nagiti ka ba niya na syaitan o rajim. Ikadwa masuk ka dosa na hers nanga personal interest. Ino ba yung kaya pamunutan ko ada ang gusto supaya ginawa yan. Kami yung so kayo, kumiyansi lang. Hindi ko lang nila yung kami piya ginawa. Ikatalo masuk ka dosa na selos. Ingita. Amin buwelo yung kapasi. Na ikapata masuk ka dosa kung kaya ng dunia yang paganoon na ng kaya pamunutan. So kaya muna kabil kung pagaling niya na habil na ikasatilan niya da so mimbuli so lupa pasaratil ardu sauda niya kaitan so lupa nilapo minduruli mimbuyan
Sa mga pamumulan na mga robot mo na mga naminisig suka pagpungan niya. Mila isang amin notos na gubunga. Sa mga pawasada, napilbot na sa kapya. Ay mga na ngayon tayo sa dunia na umal makalasulusa na di binasa surupa. Kaya sa kabarak at susinar ulan na gusto ano, pilbot na sa kapya. Lagi ba naman na sinara ulan na gubito o nagwanuhan na paranan ko manusia. Paranan ko manusia. Ang di kudu sulawas yan, so kubadayan, so tolanayan, so bukiyan. Ang sirap ko ka ginawa ko, binanit yan ko pulang ito. Ay mabutya ko lupa, nasukiniran, mengalaniran, gorenganiran, bisnis-bisniran. Ako lang muna ka lupa. Nah, saling sa kapakala o lusa na kapulin o kapulin pa mula. Nakapul ito sa nangguli na nawagawin namin. Nakikira request pa kami. Na pagkakura rumah ako na ay besar. Hindi ro sina na neno isa ka muna sa kapman. Nakakana. Nana ko sa masa ko na mo ba? Newa to na duduk show kayo na ate kami ko niya senior high. Namo senior citizen na senior high. Para yung kesempatan natin. Ate niya kami ko niya senior high na din na bilmalin yung bamiyong. Wah, sama lagi dia nama pamumulan. Sama nasi berguling. Najib mampir orang dia orang dekat di senior high. Pilihannya dengan nama asli na Bitemo. Baulang. Ayah pindah ke mana tak asli gue kita yang menyimpan yang mana lihat. Memanggil. Wah, kita kemana tahu? Memang orang ada masalah kau. Nah, dulu seperti mana lagi itu dulu nama aku kita dua tiga. Lagi tu cek pergi. Mungkin mampir nak buat dia kayak apa ni atau orang usul apa. Mereka lagi tu pusing. Jika usul ada. Itu ya apa? Masalah lagi, ini orang ini sabina. Walaysa lil-insani illa ma sa'a. Kaya manusia ada isu kata tiu bermoral apa sakit pikiran. Sama tadi mau praktek, kena bom. Kenapa kan? Kami yang buka suara nama. Ya supaya mga pamumulan, gusto pala, gusto kuat. Mabang oleh pangatas. Lagi neno kawan. Kau memang salah sah. Buat orang juga yang mau buka bertemu masalah sah. Oh, mana efek kita ni? Siku menyangkai sa masa. Nah, kalau dosa anaknya sahabat. Nage, ipagpalagay natin at tigutabilo. Bilang tanong na, kita sa mga ranyan, ang tigutabilo sa buliyan. So, buliyan na isa kalayan nita mo, napsirigin niya, so kilala niya sa niya kilala. Na tusong sa Makkah, sa Madinah, na sama-sama tayong na. So, dugungan niyan, kursiler sa kanya. Kapag ako mo ka, na din na kapital ka, tingin na, kasi sari gaguni. Kuha nga yun, na katisubi, hindi ka lang naman makwa. Kung mga tao, nada kapital yan, na di plaga, na may kasuira, na sa pintir yung muli aja, algan error di besar. So, aya, miyaswa, na aya di pamagigyon, natay mo na nakalaw, makariya, ikiraan na minibag niya na digangan na hindi malites. Na eman budi nga bisa. Dia mo tamas di Jacoba, sumya kapag merarkan, muli niya panigajin ka doon, namun na si Jacoba. So, libunan mo kadalan mga sahabat na itinto sa Jacoba. Mutamas dito,
Apakah na pukul ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka niya Jumat kutubuan ito. Na Jumat na minitabu. Niya ko masih agak kulihat. Saya kulihat na pagkatulong hirap pa kauma kaya punanon kapagkatulong naguni na tampar sa kabubuan na tingin ito kaya paguna. Nakapagalaw ka, hindi na kasi kami sa kapuruan. Tingin na pagkato ko akong kaki. Tingin na naman yan. Tingin na kaya kuha na trompeta, so kuha na iyo pa nga, kaya naman iyo pa kami ang ama. Nah, gitu niya pagkaswa. Di mo kung nga taga kabubuan, tingin nyo ka na kulang mo, tingin siro ka ako sigarito. Yan naman na tingin na tingin sa kapuruan. Basta iyo pa yan, taon niya. Siapa mo yang itu tinggi mo pa naman niya mo ginapok ka ngayon ka. Pamupok ka. Nakita nimbo doya ada ka alin ni ka pakauma o kuliya sina. Niya ka dalam so ingay ang kita gado. Magarok ko. Pupukon niya. Sigo pa na yang abot ya o nakita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jumat sa tamas sa Chapoga o pagganyan yung Jumat na. Yang abot ya na udah di bawah. Bagaimana tu? Untuk pada yang dilihat apa? Betul masa kuliah. Nanti parti tu so orang mana ni? Kita dia pukul nasa satu aja. Kita sama tu melek disiplin. Kita guna siagaan. Nabi yang umum. Walam yabqa bil masjid illa 12 rajulan. Ayah kumialam bersama masjid dan sasa pula dua mama. Nah, sejauh tadi kapan bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya kaum musuh Jibril. Ini supaya lain kau pilih mana nanti dia lagi kayak subuh kan kayak mana tahu. Nah kata orang saya sekadar lah ke subuh dosa nak kalah di Allah. Nah, ebtatiku kan Jibril. Walau lam yabqa haula 12 rajulan nasara wajib nara. Ebtatiku Jibril. Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi gue kayak sapura dua apa nyala ber. Nah ayat di dua kayak para nalaman apa ya nyala. Saka kadi buatan. Nah siapa agak kayak Madinah. Kami ada tinggal kayak sapura dua apa. Kami kelas. Nah sobat sulingan na. Ini tuh perkara yang masuk juga. Asal bukan pikiran. Gitu inalita law anna ahlal qura amanu la fatahna alaihi barakatun minas sama. Basta miramik sung mga tao ko ini da mapaparat yan ayat pinaka kirana barangat sa tao langit na barangat sa tao lupa. Kalidangan na miramik sa sumusupan mo tiba. Kami dari yung tayo sa amat apa. Ayaw mana na ayat punalamat tanong upama kata yung mga tao at ano yung kapwirno, tiuga usukuan na ay mana po na matanira na mata isa na nuro na mabubiya sa nila. Kasi kami pangalan ko tiuga. Gina din kapwirno o pa. Sumama mo rin tamatang madrasa. So di mo mati sa Quran. Bala mo gusto di sisal ka. Gusto di mo mga isa pa. So di mo masaca rindu. So, di ba ginawa yun? So, pa kaya mo na nakapagitutula ka? Oy. Kaso, la'anallahu alladhina tahabaw bil asil wa tabaghadu bil qulub. Ba't po nakapunaw mo tiwan at mga tao, si usa kafir. Di lang di katiro sa namayang pera ito sa pediran. Wa tabaghadu bil qulub na sa pera ito. Bugid na ginanip pagkaroon ng anak-anak. Kaya marap kaswa, ganoon sa inyo, nga pag-usay ko yun na itong pagkasoy. Sumasulangit ang usulog pa, nilamig sa mga tao sa disira ni Diyos, ang ginaw sila na, Ya Allah, inubuhan kaya mga manusia, isa ko sa kami, idulungan kami, suka pagil buka sa may agama na dami pangrawa. Paabay na ayah min ng sumiyang ka, supala, wakusyo,
mga langit ang gusto lupa sa bayaran panglaw ng agama na ayaw niya raw na sa mga manusia na ini boleh pengiro siya na sa dusa. Begitu pa sa ini natigul langit. Kalau mo sila ko kaya o dito na kan di nasarawan ulan ayaw na ba sarawan kan? Pangulo mo kira. O di na ngayon doon ay panabrak ng sila. Pangitugan sila. Nalagin na mo ito sa lupa kapil iti niya mga tawagin namin sila ni gabaru dusa. Begitu mati saya ini ya Allah, nah itu bakal kira nang mga panawangan. Ngga ko na ina bengan sirano na gupi-gupi mo sirano di na pagilid din ko sirano mga ragatan mga rarawa. Nagumira sa Allah amhila. Mana nana. Upama betul takil ng kalmakan wadua. Langit aku lupa. Khalaqtukuma rahmatan li ibadika ino wakan sekano wani najun kapatan bisa mengatawanan tiap bulan ke langit sudah ke sinar orang ka bituon usul ka solar system kapana sa kamapian na badan niyawa na mga tao nagusundu nasiran pagaginawa oma madarka mananadu na mina sa pagaginawa ira so kapag tu mga pangwaniran sa dunia Punggulan sa sinar walaman ka bito na gusto ulang. At ako karama mudo pa. So lang na mangataw aron ko so kiniran, paginomaneran, kumugalaneran, service niran. Nanay kami kumatay na subudan niyan. Napakamulag na gusto niya niyan. Na subudan niyan na tibulang regalo pa. Na sunyawan niyan. Napakanay na ng magkahilangin. Ang gulalan kayo ni kabayay. Kira, misubra lang itira ka, misubra man gusto ka gusto ng mga tao na ayawaraan o kiralangitan na ayaw ka yan na pula sibur. Di ba, sekarang mga bay, na kira miyaratangin namin na hindi nga paaguro ako yan, kaya batas yung ratangin naman yun. Ha? Uli na, kiralangitan mo, nasara namin wala kan anak kapal itu orang itu bukan paham dia malah dapat kali susu soalnya kita harus lupa ayat kedua orang itu ada pernah sibuk nah kita disubra dosa kau nanti kita sibuk kan dari lagi para kau nama itu lagi jika kau itu tepo kita jika kau itu dodeno kita jika kau itu do atau ini berang-berang sana simbol pun itu apa itu orang itu langit aku suruh pangan anak-anak. Nah, hasilnya anak lupa. Nah, atas pendanaan ini pandangan mungkin nama tipu salah so. Mana? Nah ini sekian dari manusia ada episipanya dengan lupa. Makanya kan lupa namanya memang wajar. So manusia nasi mampu lupa. Kira anak nyantai masih ada yang masih hidup. Nah ayat petian kira menyangka Allah tu kau lihat tidak usaha itu lupa. Kakak kira Rasul sallallahu alaihi wasallam nasiyo ayat. Kira yang memang dia patakan nak punya sepuluh lupa. Nah pengirawa inanin tanong na punta no kulupa na si tanong pagilur si kulupa na mereka para grupo pagkita grupo kamu lupa sama-sama paparati ya keminon tuliteroon na pengiro so kemisya na lupa saat lagi sa ipisumpatan na karatago sa lupa apakah doa gini usia kayak apa palatnya dia guru pak nasi mau makan di guru pak nah apa semua aku ya luca udah kayak bawaan lupa itu kan pikirnya udah lupa nah sama gua kabar hatian dinta man bulma kuanong iblis lagi suruh kuanong ayah belajar dulu nah ngana pak masyarakat itu sama tahu ron pun na ron pandun na pagkabugragi untuk asunia cara iya ni iulan po kabe wala sa pakita talo ni mapata
Gina ni boleh yang na isaulah na kesiapaan Allah. Awal itu pipi pian yang manusia. Gina na lupa gina ni mana ataku kaya. Gina malas baik. Gina dunia. Nah terus bagi water yang malas baik. Sisa saya yang apa sepelakan. Nah so terus bagi sudah bagi na masa saya bagi soal lupa. Wah. Jangan na lupa na ron pula puon sulam-lam panupamulan. Nah, pinaka pihak ulam-lam panupamulan asusito. Na anta ini akan akan sa sito. Yang na sito na o makapag-uwi na yung mga ragay na ito na ito mo nila sa tempo na ito mo nila sa kwek-kwek at lagi nga na sito na bumabenta lagi ni kasi mausim-siman sunya panikat juga miyabang darang ano naman mawan matang mausim-sim wilayah baraka niya kalala balik kung manusia na ranong kumniya naging kaya manusia ito ang istorya niya ginawa talo. Uwedin ko sa manusia, napipiyapiyan mo Allah, uwed na, at nakapyo ay lumunda niya. Padiyan, so kapyo kasulubihan sa sakit. Kesakit so mata. Gaya kaya mata na ayat susuna na inalo ya doktor aklasi ya kapyo ay yung akumulan na pan. Farsighted, nearsighted, astigmatism at bifocal. Ikali masuk ko sa English. Gaya na nearsighted na niya sa mga tawa, kaya kapagay-dayran na mabiyas sumarani. Kaya ni Dr. Motila na gusto niya kami sa teksa kukilan na namis ka nagunan niyo na. Basta si salamin ako sa marani na gaya ko niya. Hindi na sumawatan ng sila mina. Apa na mga tao ko sa ito? Harap ko nila na pagawat niya. Anong berjaya niya? Lamun na ng kulit. So kanil na mga pumidibidya. Adun na kulit so kanagyan kasi kapagkoto lang eh. Ad na salakaw kabiso. Serviso. Ad na kubulan na sobraw na to. Ada salingan, nauna na bida-bida. Wah, pagagan mo. So tiyan, so kuha na nauna na nasakit tayo. Kesakitan na. Na ano na, ipagkabulungon, na pukulo pa. Tunggu ka mo mula. Wito kaya ko na masana sa ito. Yes, so niya kalalaw ni kabarakat sa lamong kasi sa Saud ini soalnya apa lagi ini? Apa tabel kau boleh kaji lagi cuma sekali pergi nama apa situ nanti apa kita karena nyawa nah dia kalau lepas hari yang utama yang dibalik kalau belum cukup pendorong yang apa wah suka sungai besar boleh tenang kita mesti dipandang lagi kalau bukan kita sudah bakal kita waktu di sini oke apa yang saya kira terus saya nama apa lah sahabat putusan utara boleh minta apa nah sulaw-lawan o kegedam o lawas sakit hatian sakit daulo apa itu dan sakit na ayah kapkelayan na pumulalan ko pangulan so Musa alaihi salatu wassalam na sekanyan ni parang paganaya niyo na hirbalis kaingilan niya sakit sa mga tao na makabu manciran natiro nila Musa tulad niya suamnya ya lagi dia nah kapri Musa na isi niya so lagi Musa na kalimullah dinibitare Allah natiro na pala niya so tama na pagtama na kinakataya sa bukaw di nakataya sa raon di nakataya sa pamumuna o di nakataya sa kayo apakah yung mga sirano ng kapatanya Kena susah. Mungkin dalam masa
Nasa mga kaon na tingin mo sa ngunit na kami kamabasa ko to Peter Karao hindi na berkau hindi na pamumulan na kedar ini madamnya dia. Niya pulot pa to Musa si Kuadra tingin na matagal ng sabar. Karena masana na ubab kabul. Biar kaya tamu-tamu sa dunia na langon-langon na kilitan sana rao na bukau kai o bianto na mama khalaq to hada batila. Dia bodoh ilan na boleh dia. Ngana mga paginitan sana na tama mga sabi rola mga kwan tara. Uwi na pinakabala mga kawo. Niya makalakan na nabulu. Bagaimana mga para sudah ka bagaimana naman na sapi kira-kira na mga mati ka sana, cukup roksa. Di lagi berbeda sahaja, nanti itu kata sekret itu yang tiga lepas jangan nama kamu, basta kalau kan. Ini apa berbeda nula Tuhan masalah. Nah mana? Nah ini ilham wataku. Mga doktor, mga farmasis, na biyeran, kapsul, biyeran na tablet, biyeran na liquid. Betul kasa farmasi ni pikiran nonton. Ya bida-bida iran pikiran na albedo, oratan, medikol, nalaw to sakit tao sisa Saudi. Sumya sumagano na sumga sa doktor na wala din dia bilang ya panadol. Itu na lagi itu. Nakaisin tam si sa Pilipinas sa sa Amerika. Na ira di pala bida-bida lagi. Anak ko sito sa mga doktor. So, kundira na. Ya, ilang ako doktor ka society na natatanong niya na ipagisunin na ulo. Nakita isa doktor na gina. Lagi nito sa ako. Basta ako sa niya na sen. Amoxicillin. Penicillin. Lagi na. Nakabulong mo na yung musuh bilu. Api ato na ako sakit. Nah mana na basta sakit na pagabulungon na siya matatalo siya sa kanana pamula. Ano ko din na sakit? Adi ko mga pamumulan. Apa di ko bulungan doktor kasi yung kanta. Kasi masuk doktor na ibu bulung yan na mga tablet. Kapsul muna na alam mo na po sa pamulan na biar masis. Nunggu datang. Uwi na di ko bulungan doktor. Ya kalau langsung sakit, ya tak tahu sakit, gulungan ka, na ibu ke gulungan na simptom. Na ubay jangan muna sakit na din ke gulungan. Apa yang perlu sakit na ke gulungan ka, ibu ke gulungan na sakit na usaha luar na, miakan adisyong dunda, miakannya na haram. Meno adisyong dunda wasotau, apa halal. Uli na ayat bertuaran, miabo. Kira, mungkin ada mga sakit dari kelua bulung, angkat ada mga medisin. Ini ibaratnya sakit ay menyatakan kota pakai bukan. Niya pasinta. Ya bukan malai itu, profesor Ini na sunyala niya nindur. Peter wala na kinaitak ida wala madlum. Panagilay niyo o baka nindur umiakaliyo. Painna ulai sabainahu wa bainallahi hijab kasopanginya. Ada banyak orang sifat itu. Sakit aku sana ini sakit kayak disinta. Artinya mah apa ya ni ibu kena Kristen yang benar bertambah benar nah terima Allah. Salah kau dulu bisa. Dia utama sakit tu orang lagi cek dulu malu dia nak betul ke depresi. Ayah pernah kesinta wina. Nasinta malatau. Nasinta guru. Niaga dia. Ini sekarang mga loks na pinagilay niyo sa tasaom. Na ayah pa naman niyo natapaon. Tuloy tasaom. Ayah pa natasaom na katero ayah pibol sa kana jika di mga pamamalo sa marata. Tuloy tapaon. Tapaon ayah pibol sa katero na jika di mga pamamalo sa mapia. Na ngayon, Innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Semua malaikat nasadan sa dinyo ditiron ang mga ina
paggaminira. Tadi titirol ko, tiroli ko tayo. Inora, ini kaso dia disuka. Ano kami kas kabuktiwa taku. Apa itu mana kamu? Nyala boleh babisu. Apa yang manitana? Nah semua pihak katar biasa watanas. Semua ngarabot. Nah pernah nila bera di kuswatay. Bera swatay na di mamanit. Kena kali tabo. Panita di kasar modo. Aduh panugut ka. Maka pihak-pihak gawal na panugut kali tabo. Apa na nila sirano do amin ng mga malaikat. Nakaisura. Orang itu. Panita mo bisa kasi pamanit. Gaw ipanugut. Hindi namin naman mga malaikat. Ako mo. Wah. Nah itu saya bapak tetap tidur ke suatana, dikasih tetap yang naik kali tambo, yang buat, ya supaya enggak mikro sana, ya pengaruh makali mati anak. Awan dalam yang mau ditiru lagi nak perang tangan apa ya, apa kita di mana? Wah. Nah, malam tips lagi yang kita lakukan kerja surat itu. Mabang susah sana dengan kau. Nah, ewan nalan. Nagiging mga pangulang. Nadib na tigo daw makakalak to hada batila dan berjan jeboli kalam nanan ilan na para problema manusia. Atau napa? Jadi kebuluan. Naging mga pangulang. Sehat. Karena tahu apa Kristian. Apa lagi pilih rumah tangga itu pernah tahu? Mau tadi sirah di mana? Mampu pulang, benar ya. Nana mga ano ko pang pulyan at pulyan lagi na. Jadi mana na basta mga sudah kita. Oh, ano ko mga jin dan luka kelas ini. Minhum salihun wa minhum kafasitun. Anak apa ya kira nemu pada tahu. Nah, gini nih mari. Pupakasul sira ko tahu. Nakataman yung so pitane-pitero na sallallahu alaihi wasallam ako nangilan para di pagkasul so mga jin ko tahu. Kagina na mga jin so mga tao na bibina sa raso akido tahu. So parate era na pwede nila. Kebira so tawa yung kisigo so jin. No, so mga kuan. Kaya dira di pa man pwede. Ay basta ay na fitra. Guminira wagi ko to to na hindi na panunod to no atige na. Mga pagari ko ditunggaga ini pernah mitili ko kisidung na pamagaya ngano na saya ngano rebuboy. Kapag iniwang kaya ay karitanera na sakit na pala. Di mana naman na penuh cuma jin. Lapang mana nila. Nakpili suwa kita tahu na anak pelatihannya. Pembangannya siapa? Benar sa kugunin na sumakalami na benar ulo. Benar pergi kagera do kangen. Apa tadi mama ada benar ikut tipu kuat. Lawas saya. Nakataman na to. Kakanya ni pamal pa na jin. Tama ko ni menerima na yung keteman. Kakapsul ka to jin na pendekat sila sa wah semua saya tangkiran mang. Magpedada. Mata lagi kata pasal cap kegiran nagira dia di pamer story yang mga beso atau nanti kata gitu sih. Nah, ayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maqadirna mapapartia apalagi pananggilannya nanti so madakhil dukhul jin ala insan atau naik kapakasul di mga jin ke mga manusia na talo siya kumanatap sidatul ghadab sidatul marh atau sidatul husn basta surah langit basta surah langit tentang kaginan na umapingero jina sujud na namatan pinasucira nagi jina mapaparatiya tangan nangana surah langit na ino na yung isakar Rasulullah na ay nakadalan ko siya tiyan na parada na milaran na tanda
Kada daw siya diyan ay pwede mo kasi na balik na. Lagi suka langit na malaya kada. Pero to ni langit na ay kaya sa bapan kaya dinurin. Ay kaya sa bapan kaya pangambil ako ginawa. Kaya ako to relasyon. Sebab sa kapan. Nah, grabe rin na ba tawag kusuburan natin. Ako kasudurcin ko manusia nga nasudra ka langit. Tunay ka doon. Sila to doon nga nasudra ka narata ginawa. Sobra ka buko. Wah. Basta mapikir din dasar siapa? Ini semua masuk-masuk. Kemudian dia berkata ketika kali ini jawab aneh kuat. Apa sakit? Apa yang dikasih dia nanti mana tuan ini nak karata gini, orang tua itu mana sakit terus, sakit lawas. Nampak gini nanti nak apa kasus itu? Saya dah parah, sama-sama sebelah kain juga. Bola baru ni kira palitan mga gaya ng Suwesa. Banyak pa makakis ka mga wata na katasin nga. Niya kan bulbudan na kira siya kanila ng tawata na makala api yang sampai 40 dia na dia nongang niya cucu dia sama dapat ayaw gumawa. Nah, di ba anak itu sama tawa dia dah lagi. Begitu langsung suruh lagi nasihatkan yang sampatan daun nawa. Betul. Kakak betul nomor betul. Lagi ini apa ada satu dunia yang mengandung kabar. Nah, atau lagi bulusan, lagi ini belum semua pamumulan. Nah, so itu dengan motif lagi itu. Ada lakaban jasa orang, sokap masura, sokap jeger, sokap panasbe. Apa bagian sosial, kasong si kogarpan, jinjingan, sokak ginawai, sokak sisadka, lama-lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba lagi dari kegesan kita daun ibadah kau bisa dah. Ayah gunung dia kau sakit nasadka. Paman ini kita roh nanti dulu. Mana pengayo itu salah kalau sakit. Kenapa dia bagi gue mengambil di sini? Kenapa percaya kita gue mengapa mudah? Nah, uli itu cinta, nah murka, uli nasihat, uli dengan berkacau setan. Nah, kita bicara saja. Tapi kan dulu, apa lagi kamu lihat? Nah, akhirnya pati itu niwatu sini. Berapa kata tulis ini? Ini supalau. Mana palau? Ngalayan na tulis ini nasan nini gugur Musa alaihi salam kokya awayan sa Mesir kokya ya pakadisigilas yan apakah sa Musa si ko kakos kalian yung luwata lagi tusok doon sa naman mama jika bayaw Fir'aun doon na yung makalaakwa. Nah, inotos kalian kino ikatero kaget ko kita ko di inspeksyon. Tiago ina yang sama tahu yang menyalala. Nanti dia lari lagi ya kan ya saya. Nah, inspeksyon ada. Atau kan yang sama tahu yang tidur. Nah, malah dan gua punya seperti semua. Dia inspeksyon orang masuk dia. Inanot nasimi Nini ko Fir'aun. Nanti aku lihat lagi guru Asia na apa pala dia, sama-sama niya anak. Mungkin suwi-suwi niya, napakai kuwalan. Kalau kita istorya tahu, masih apa kalayan. Ambil kamu bekerja semua, kasih dia kamu bawa lagu so, kuan itu kayak gitu yang kuan masih pokian. Ya benar kan? Kalau tak apa belum bisa. Ya bukiro dapat teman lagi. Tiga kuan, mama kalau kau kasih kajian di perubahan. Kami awal semua sana, seminian tafsir tulisin, apa dah tulisin. Ayat mana? Apakah kuan yang saya kuan anak saya gini nak dua tahu baik.
anak pemupasang ta nerpa baru marata ginawayan gini no karon digina siguro kami kita tino di sini gina waktu no pa ya kada tawro mga mama apa kami rumah kasak bulisiran pakai pos yung sa tino ano di siguro sa pagod dapat kasagod tinana pala di sa wama ni na anay nilang pumbakuan ayah berkasampu atau nasampu daun dua mama dikatakan malah kata ibu kami ambil baik kami pergi tinggal dia urusan tinggal kita kesalahan itu oleh orang nanti nah jadi ini ubah juga kasampu daun dua berkasampu aja jadi saya ngomong mengat kerjanya yang lupa samanya sendiri dia pengaruh musana sampai lah pernah dia. Aku apa ya dia tanya asal pikiran. Saya mau asal pikiran ibu mengaku ya. Mama masa si Abi yang dibawakan wali perang nasmamu tu menjaga pasar bagian dari itu primun. Ada namanya pengepul. Muka parang bang yang benar naon itu kami ada orang historia yang bukan ada semua di magawa ada mata tulis semuanya nanti na nalaitan wetigina pakauna ko ni na tutulong niyo lang berkira ada may maadala na isile ro pagkailan na yung para kaya niya naman pwede kita sa talk show pa man boleh kita tahu soal ini, dari kami baik mana? Eko, maka malu sakit berkajar mana? Terus apa yang ada? Anak pertama nak. Why? Supaya. Nanti kusu ayah. Jika dia dilos kisah ko, marah kanya tingginya. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Abi na ino di pagpinsa ko magaling pekerjaan, ay mapya kuil ka magaling pekerjaan at away yun amin. Mabugil kasasana ang pano. Ay may lewas ko kabuligin sa mga kasaputan yun. Napito nilang sa kasasanaan, kaya mo ito kaya kong pinalakas yan. Natigin po ako na ako niyo, hindi na bayo niya kaya yun. Natigin ko yan na. Pangarawa kaki. Ayah bicara dengan akuan, gelap. Balik kalangan sa pamagunong kabun ng kambing, tamanya hijat. Mga walo warna. May natamang tama pasal dia kuan. Kebi dengan. Yuti bitanga. Anak betul nari mana lagi bitanga na. Gelap aku. Nah, utang sesukayan nah, dia pengaruhannya. Yang pengaruhannya na bukan tanah ulakan. Nilainya na apo yang dia lala. Demikian pamilihannya nasi kadal pasti kailangan nantonan bukan nama kuasa ekonomi. Semua sudah. Lain juga gitu ini Allah diterus ini kerja waktu ini kailangan bahasa usaha tiga insyaallah. Wamatil karya ini kayak Musa. Itulah anak kapten Musa salah lawan. Oh dia di tempat lain. Dia pun juga nak tadi bodoh makan. Kina betan kamar Pak Sandra. Ini pasnya nak boleh dia nala. Ini Pak. Namanya nanti dia masalah tak apa. Dia tiga ni Induel ka Amulisat, Amulina kan saka Anabi. Lui rana Nabi yang supaya dengan nasuk. Tuhan. Bagi tiga dia. Dia mau tuan lupa nak itu untuk satu di sini. Sobat lau, nah ini ada dengan dulang apa lau ka? Yang kanalan dan ini balik. Ayah dan pegawai langit atau lupa agung langit kira seminggu kira nama nak telepon kira nama nak video
Kira nama-nama apa lah meron pula itu. Kalau aku sama takabur ni kan, namanya baru nak kau yang tahu. Baru kiranya ada di coba di mana sedih kuan di takabur nanti. Sopan kapag masa dia kalala sikreto abdu punya apa dia. Nausi kasi buat buka sana apa laron punya kan dulu coba apa. Dua ya. Tapi punya apa dia. Nausi kapag jangan ada apa lawan apa. Bila kaisan lagi pun pengaruh bahasa. Takut sudah kata. Mungkin dengan apa dia kan? Utara sebentar. Masih di jangan apa lah. Tapi sisa gubernur ini siapa suka panguan sana mana terus luar mana apa. Jadi kan. Dia gini pengaruh mengaji bagian apa mengabagi rumah apa. Jika dua nasihat mengalah kabaraka. Abdi 5 nunsupan. So sekalian ko kapuninya sama lihat tahu amnya rok tadi buata tiga lagi kota sama lihat tahu tiga apa dia nyasin dia lo si Daud orang di akhirat nah so karong kenapa ya bukan kira lagi di sini bukan. Nanti na terus nanti na terlalu gawin na tiga pagi bicara. Semisa kalasan. Naro di dua cewek yang mau mana? Yang mau masalah apa? Minggu tas Maryam, ada karumannya. Minggu tasnya sudah Nabi Isa. Nah, wahajal baladun amin. Berarti ko lupa, dapat ko pamumulan kasi ito, dapat ko palawat ko sini na gusto yung lumilintad. Pangasalan yun na lumilintad yung na iyamak ka. Yun na pagkatanan niyo sama dinabusawan. Pag-iarong yan din sopan. So yun ka, basta lumilintad, ilang betul lumilintad kalian timbul. Napakalas na risky, pagkapaya sa kuwan. Naigirap naman na malintap, nataman sa sabrundu. So, orang na di boleh sakit. Yun na dunia naman lang yung pangalako din na begitu kuwan. Kaya ada nalilintap niya. Lama-lama Masabab po kaya bibi mo manusia na lang na ayah kapag na lang lagi isumpat niya nun sa mataan. Ibig ko lumpa, ibig ko sa ito, ibig ko palawat ko sila, ibig ko yung lumilintad. Sa manusia na inyan niya miyan, dalaw nila bibiyan na ulit yan na, pagkandun namin kung kabubuan na patan. Kung nawalang hindi mo na kamapian, alam mo nung tukod. Lawan nung tukod na. Lawan yan, tukod na. Illa ladina amanona ay sapat ang abot ko diri siwa pemada sa pero na mga jiwa puso ano ba nasumya marataya o amil salihah at gumaja lekin programan niya. Igira binarajing mga tao sa pagparataya na gumaja lekin magaluhan mabaya na pagkaan ko ingat. So kabarakan nak pekalas tulis kirun nak kedatang so kalilintadun nak beribubun sudah sakit. Wah. Ayah manalalam na ayah buka niya biasan kalayon pipikiraw tao anak lupa na rumpu na magnudu. Una-una yan apakakan sa halal o mga pamumulan kakalo-alo na sunangwan ng damin niya kapag ini ya naruh bisa ba makanan na mga ngetok nabaya botol terusan anak
Begasaw ano, uli natin pura. Balabur sa mga anak, alam niyo kaya, ay balabur sa marinig din. Ano marinig dito na, hindi importante na pagkakas ng mga kamo, mga ano. Adalaw niya na tagul budong lawas. Nasi, kung di ka pa maninin, di beluhan ng mutawadan pa, ay di ka pakasok mo pa lang. Nagira mapaparawan na sudah tahu. Nagira isa wala na kita manana ayah sabi yan na sulog gagawin. Ngalan na kaya mo na yun, ngalan na tahajud. Kaya gira ano gagawin yan, nijaranin na pembeba sumiyang alam sa saan kaya tampak-tampak sa langit sa kanubanan. Girawan ka ay yan na nesesita niya. Kabagang ko, at ito niya sarila, narilaan ko. Iya. Sabab roko. Nah, dipikir tanong macana sa tanong ketagutan mo sa lupa. Wa kafa bil mauti wahida. Ya salan. Ina patigu English asalan mapipikir mo daw mata na putay. Nagina niya din di kapaka gitu ya. Wanita mo Allah pakabarat niya na kita mengakhir kumapia amay ko pakapumulagan umalakalamot sugudan tanah gustunya watano nasita numapat kumangatawa mapia kapapumulagan nagong kelibudan nakapacagir kotoa tutirunu Allah ya ayuhan nafsul mutmainnah ginawa amin terkena sa kepadanya Allah terji ila rabbiki. Nah, belingan kasih putul ka amal sesuatu terkana mati dia ginawa. Lalu tanpa wabat Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah nak jangan hingga ko ayak lenon. Nama pihak lenon kama kata salutur kami yang sesuatu kami sesuatu. Balasakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Amin tanong. Ang tapang niya yang kaya guru tanong. Mago mabaloya yang ketua ini dunia kita nanti tanong kali makan. Baca dulu pula dari muka surat tuti.